elementarna nepogoda Al Dahra. Ispumpavanjem vode iz kanala radi zalivanja svojih kultura ispod biološkog minimuma, ali te ne kao da je kanal presušio. Ovo je kanal Vaga koji je povezan sa bukom, preko koga Al Dahra ispumpava vodu iz kanala radi zalivanja svojih kultura, ne poštujući biološki minimum u kanalima, nažalost. Da li Al Dahra ovako poštuje biološki minimum kanala? Pogledajte. Uništavaju stanište ptica i ostalih životinja i vodozemaca izvlačenjem vode iz kanala radi zalivanja svojih kultura. Trenutno Al Dahra izvlači i ispumpava vodu iz kanala neovlašteno i zaliva svoju parcelu gdje sadi lavandu, ugrožavajući tako biodiverzitet kanalske mreže. Jer ovaj kanal ovdje povezan je sa bukom i Vagom i Kišvarom. Nisu javili Srbija vodama da uključi pumpu u Kišvaru da bi mogli da uzimaju vodu, nego uzimaju postojeće resurse. Al Dahra ispumpava vodu iz kanalske mreže da bi zalivala svoje poljoprivredne kulture. Evo, u daljini se vide tri tifona i vidi se parcela koja se zaliva, na kojoj se sadi lavanda. Izbjegavajući da plati upumpavanje vode, ona krade vodu iz naše kanalske mreže tako što su skinuli ispod biološkog maksimuma nivo vode u Buku, Vagi, Kišvari za skoro metar za nekih 4 dana.